Bodoland Regional Apex Weavers and Artisans Cooperative BTC pen langhin along Handloom Expo Kibi. SBI Hamren branch along Prek Jam Makisung Katora ke Punangajok Chirok Tok Arada Tumaning Kipunga Chipaklang. Lapen Dilay RSTC along Barpi Barso Kachitia Hem Ingpusi Klim Somara Rideng Kapajir. Kardom prime time berta thanbang nilisarim tiso non bertang ton penarjuik tha. Bodoland Regional Apex Weavers and Artisans Cooperative BTC Lepen Development Commissioner for Handloom Ministry of Textiles Bharat Sarkar atum cherapsi langhin along National Handloom Expo padu pusi langhin pen nilitum along berta nang pale. Kipir ke thak pe hi ri na hin soar luang bong ansu se ke pachun ji aphan pura Kokrajar Bodo Territorial Council pen Karbi along wangsi langhin along thang thang ingkoi rapo arni pen National Handloom Expo pangcheng ponlo. বুজিব পাৰিবনে এইবিলাক এই আইটেম পাৰব না জকিত এজনে হাত দিছে পাৰো সুন্দৰজনী কৈ এইবিলাক আছে ডিজাইন বিলাক আমি যাতে এইটো টেকনলজিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো এইটো আমাৰ কথা Bharat Sarkar Handloom and Textile Ministry ka chiradun kipir ke thak peri ke lana hamren Karbi Autonomous Council kipir ke thak asai kam IEM roton teronsi laso expo impusi langhinara phan panonglo কৰিছিলো সেই সময়ত আমি নিজৰ পোছাক আমি হেৰুৱাই পেলাইছিলো আমি নিজৰ পোছাক পিন্ধিবলৈ কাৰণে আমি লাজ পাইছিলো কিন্তু সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগত আমাৰ মাজত বলনা মানে কি এইটো চাইডলৈ অকমান মাটিছে আছটিয়াকৈ যি নহওক অলপ গাভৰু অৱস্থাত বা ডেকা অৱস্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটে আৰু এতিয়া ফাগুন মহীয়া আৰু তাৰ উপৰি বহাগ বিহু আহিয়ে আছে এতিয়া প্ৰায় যোগাযোগ আৰম্ভ কৰি দিয়ক কিন্তু তাঁতৰ শালখন যাতে এৰি নিদিয়ে expo ke pangcheng amai long asami salam arjana pirthak long nong nam ki doa honsre setona das pirthak sai kamamai pu NN patgiri langhin tan committee mai pu tum chetong dun বৰ্তমান লাগি কিমান মান হবে ছবি প্ৰায় আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ অঞ্চলত বহুখিনি শিল্পীসকলে নিজৰ হাতেৰে বনোৱা সামগ্ৰীবোৰ বা কাপোৰবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ State Bank of India Hamren aru along Chiklo John Trok Bagdo Tanglo passbook ki update jiaphan machine kahainu laswa jok bank passbook ki update long lian chotakali bank account ki mikang pu tumta passbook kachelong jiawar sayanta avide tanglo Chingkhan re pen bank statement akinang ke do tumne puta abang 14 along pen sikap harui CK endun lam klak laso jok thang thang ni phai ingkoi ra pho arni Hamren arong supi arlo chirok tok aratum chipeng si SBI Hamren branch manager phan panong pen pinpur lo pajirdam Pinpura lo long ki jong pona tengke prabjin pen update machine kimi wanangji chokomar tum auda dur mesen nangji laben tangka ke hang dun tap cycling le der nangji laben customer tum pan apor teng pen cycling pinangji puhenlo Pinpura lo ke pajir dama hud branch manager pen rala tumang bong ke charge ju pater tok ahiring tang pick ajok beng sa ki tumta mithang hi janang bong nat ang bong chok chi ki jong beng ar lo par om plup lo Pinang an chingki chingwai dera pi bank manager ami thang mat lam chak chi PC chikloi jonang bong la ki do an ki sung sita me rada pan pasung selopu lam the chicha to render the checkbook also to our valued customers. Many people Normally, came to know that just for taking statement, they use no. Thirdly, for the statement, there is no service charge for the normal statement. But in case of duplicate statement, as per our system, there is some charge. It may be 100 what or is that something. amount? Amount may be 100 or 150 or something like that. Actually, I don't know. That is what is the system demand that will be charged. Okay. alang li ki chak teng pen ke pachun jia phan si rat ke chong hong ding lo jong si ke pachun che pulote rat thuk tak pen air tan rak che song deng ponji pusi ra tum ther tika
Kacharli Osomar Joy K Joywana Pan Pupanongsi, Dilai Girls RSTC along Tang in Koira Porni Bar P Barso Kachitia Hemming Pussy, Klim Somar Arideng Pajir Ponlo Pussy Nilituma Perang Kepen Nilituma Long Birtanang Pale. Dilai Girls RSTC along Bar P Barso Kachitia Hem Kadure Lang Pen Kiki Makimi Bar P Barso Kachitia Hem Kimi 20 Battalion CRPF Commandant RD Jenny Analsi on Head Jong in Puponlo. Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Nirupuma Timungpi, DPO Harsingrong P 20 Battalion CRPF Asaipu RS Jangjir, Tenison Ronghang, Joy Singh Timung, Tukeswar Terang, Bulu Terang Atum, Chetongdum. CRPF Akihoy Atum Kapin Khat Lapen, Kapare Tengsi, Dilai Girls RSTC along, Barpi Barso, Hem Kim Rang Ponlo Pusi CRPF Saipu Pen, Pachini. Regarding donation of this toilet block in this Dilai Girls RSTC, and that because normally we CRPF are carrying out this kind of segregation program for the needy people only. There's instructions from my IG and DIG range of Jorhat and Khatkati that whenever any permanent structure are constructed, Non Malom so por Pan Birta Mung Tan Ponsinak. Claret Unisex Salon, Kichengsi Sopinsu Lapen Soar Loapan Kipamadadim. Karbi Sonim Sorong Ajay Nang Kilia Pora Wood Claret Unisex Salon Ahinpen Nang 1 Pilo Isi Warsai Kime. Lucky Hair Straightening 2,199, Hair Smoothing 3,299, Hair Rebonding 4,299 Lapen, Keratin 4,299 Other Pen Longpon Igji. Apor Kimi Warsai Kimi Nang Litum Cimat Mepit Duni, Lasilabang So Warsai Kimi Ahut Nang Litum Tengne Pin Pen Alicu and Dunikha. Ning Cipa Bibi Pin Pen Humri Dam Non Lapen Nang Litum Kemesen Nang Tek Longpon Igji. Adim laki rong parpi rong berot iron bridge dung difu Karbi Anglong. Kachini le thor Japan humri tame 6001213664. Dihinamo Pit Putot Birtalong Wangtlo. West Karbi Anglong Dongkam Mukam Congress Party Asai Hemalong Tang ni Phaing Koira Porni Anarlo Porpai Krehinira Mini Thongkeba Por Malompen CAA Kroi Thekthepura Maipadupon Aphitu Dongkam Mukam Congress Party Asai Hempen Ghilani An Armuchejeng Asaita Padupon Labangso Sayang Dengalong Bang Pharu Suri Hini Sosia Phai Kachetong Duna Birta Pherang Kepen Birtarang Pale Labangso Mailong Assam Pradesh Congress IMI Phu Ripun Bora Pen Lam Theki Jai Ponke Karbi Anglong District ke 6 Sidul ke Parlo Angkang 6 Sidul along ke CAA Parlo Ponpe Pu ke Ningje ke Ningje Jongjong Athep Bangladesh Munit Nangle Bomlo Pinpur Dame Non Malom Rajasthan Lapen Prek Jamade Munit Choi Pe Re Tilup Pen Pangthek Thek Munit Nangilut Bomke Manghumi Me Alam Binong আমি পাহাড় ভৈয়াম বরাক ব্রহ্মপুত্র সব মিলাই আমি 3 কোটি 21 লাখ মানুহ আছো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব নাতিপুতি হ'ব মানুহ বাঢ়ি থাকে কিন্তু মাটি আমাৰ নাবাৰ মাটি বানপানীয়ে নিছে গৰাখহনীয়ে নিছে মাটি কেতিয়াও নাবাৰ এতিয়া অসমত কি হৈছে ৰাইজ যে আমাৰ যি খেতি হয় এই মাটি এই খেতিৰ পৰা আমাৰ 3 কোটি 21 লাখ মানুহক খাবলৈ নোজোৰে Non la pusona temon ke bang bom la ke longria phan ke pheri mimi ang thek binong lo munit aphai arniwang sinang ke bat setami longle phelang ke nang bat bilo kicho son pen chenglok chutun jodang aphan gas hai hui an setami ador kiso pen si chonam nang bom tang lo pusi mai long jai labang so mai long bang ko so se tum congress along chingbedun labang so mai long alui sar poman pen Assam Pradesh Congress IMI phu ripun bora chetong dun Lapen aluhia man pen EM Barim Elis Intipi West Karbi Anglong Congress IMA Pusar Tekramsa Assam Pradesh Congress I Akok Chutbang Apurbo Kumar Bhattacharya Lapen Pinang Anke Thegeding Atum Chitongdun এই আইনখনে গোটেই অসমৰ সকলো জনগণ কি ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল কি পাহাৰ কি ভৈয়াম সকলোৰে সৰ্বনাশ কৰিব অন্ধকাৰ নামাই আনিব আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলে এই আইন বাতিলৰ দাবী ৰাজ্যজুৰি আমি পদযাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু তাৰ অংশ হিচাপে আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত আমি এই পদযাত্ৰা কৰি এই প্ৰতিবাদী সভাৰ যোগেদি আমি ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ
যে বিজেপিক যেতিয়ালৈকে উৎখাত কৰিব পৰা নাযাব তেতিয়ালৈকে আইন বাতিল নহ'ব ৰাইজৰ উন্নয়ন নহ'ব আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি non ke wangji thang ni phai koi ra throk CR ni pen there chiklo ni phai CR ni an ni plia braha ningkan suri hinira koi aparman krepo angdang Bethel Baptist Association ningkan sekamai pi Sonapur Baptist Church denta ghat along kapaman ponjia din kisi kedang mate sai ki claim pon boma berta kat news sa hemalong berta nang pale Krepo angdang Bethel Baptist Association ningkan sekamai pi ajai me kapadogia dim sai claim pon bomlo remember your creator in the days of your youth Elasius angdang pi Krihini ang deng soy si athe en pen ni plia jai mek mesen pen kapachun ponjia phan sai claim pon bom tanglo bangso mai pialong kichup hapon than bang la pen alohia mana peng pen kachitong dunjia tum laki Reverend M Sakri Pastor KVBC Dimapur Reverend Davidson Inti Konchun Bang KABC Difu Sangpi Esther Rani Rong Pipi Women Secretary KABC Difu Lapen Lenin Tokbi Mission Secretary BBA Difu Alang Litum Pen si Arna Malam Kethan Pen Aluhia Man Pen Chetong Dunji Anparta Labang So Mailong Kachetong Dunji Amonduri Trok Siamen Lake Lapuhenlo Emmanuel Baptist Church Hauraghat Baptist Church Rongmili Baptist Church Langherang Baptist Church Hidipi Baptist Church Sangti Langso Baptist Church Lapen Kanan Baptist Church Henlo Lapen Kechak Ponjia Monduli Lake Sonapur Baptist Church Dentaghat Henlo Lapen Anparta Fellowship Troxy Sitami Chetong Dunji Nason Thak Thaksi Along Kapreka Monduli Pen Sitami Penangan Arna Maphan Pikroy Rapelabang Phubang Phietum Chetong Dunji Sangmir teron pi arta ningkan krep phon wedlang sita penang ana phong Karbi long aphang nong me ke wandulu lason se Guwahati along ka paman Mukhyamantri Panchayat Khrerar Pratyogita along mitar pharun cap pikat kachepate along seranong e chepalong dun lancho takali ke thomang deng anong e ta chepalong dun lapen ke damtang ningkan surihina kresir cap aningkan Assam School Olympic Game kachepate along sita me ke kat kachepate along tamanong e chepalong dun pen Karbi long aphan nong me wanlu Pinpur me alangli inut kadure det hemtun pensi kapathu aning nangklang lapen abang phi binong apia po tumta bang hem kachong dat pensi amithang lapen asoma ratuma phan kachipareng seta alangli tuma sopi sang mir teron pi kapathu aning ki hang lapen si ke the ke doko kajok amithang apia po mate hembang si pen anparta Karbiang long aphan nong me ke wana bang philo Sangmir teron pi alangli ta inut Karbiang long ari so ejang atu maphan kapathua hin aning kirung abang phiason lo lasi un an ke Karbiang long autonomous council a hin pen alangli phan kirap kapaji runjia phan ongdum kapathua bang phubang phiatum pen kachunu padu Pinya biota kala pon se kang tonik lo domi thakme kurwang thu